Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media kuri iri joro cyangwa se uyu mugoroba wo kuwa kane itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ni amakuru tuzanye cyangwa se ni ikiganiro tuzanye kijyanye n'amakuru agezweho. Hari amakuru avuga ko kuwa murima havumbuye kompanyi ya gisirikare ariko ibintu biyibayeho ni igisirikare cya FARDC kihavumbuwe. Ndaje mbabwire muri iki kiganiro. General Byamungu aho ari mu Minembwe yavuze kuri Colonel Wiringoma uyu nyakwigendera wari intwari cyane ndetse kandi witabye Imana mu bihe byashize, amuvuzeho ese amuvuzeho ibiki. Ndaje mbikubwire mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana mu Minembwe hari andi makuru avugwaho kujyanye n'umutekano. Ese haraye gute, harayituze, harayiki, nibiki biri kuvugwa muri centre ya Minembwe mu giturage cyaho, nabyo ndaje tubikomozaho gatoya tutatwerekera no mu ishyamba ry'ikibira. FDNB igisirikare cy'u Burundi kiravuga ko cyatewe n'abataramenyekana. Abangaba turaza kubavugaho munaduhe n'ibitekerezo. Icyo ngusaba nta kindi rero no gukanda like ku biganiro byacu. Ni byiza ku bantu bakunda kuzikanda, turabashimiye. Nawe uyikanze turagushimiye, ariko reba ko wakoze subscribe ubundi ukandeho nusanga utari warayikoze nyine uhita uyikora, ufungure n'akazogera kugira ngo tujye turushaho kubana no mu bindi biganiro umunsi ku munsi. Ngewe rero turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka. Ngwaha ikaze aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngwaha ikaze muri iki kiganiro cy'uyu mugoroba cyangwa se cy'ijoro cyo muri iri joro, kuko ubu tuvugana buraza gucya ari ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Ikaze rero mu kiganiro. Nyemerera mbere gato yuko mvuga amagambo General Byamungu avuze kuri Colonel Wiringoma nyakwigendera witabye Imana wari intwari cyane kandi wari imfura cyane. Nyemerera banze nkubwire ibintu bibereye kwa murima hanga havumbuye kompanyi yose ya FARDC. Amakuru y'ingenzi, amafoto ari kungeraho n'amajwi n'amashusho biri kungeraho biragaragaza umusirikare umwe wikuye moteni arangije ashyira hasi aravuga ngo mujyana akazi kanyu njyewe ndigendeye. Uyu musirikare ni wa FARDC. Ibi yabikoraga si we wenyine wabikoze, wenda nuko amashusho ye ari yakwirakwiriye cyane muri iri joro cyangwa se muri uyu mugoroba, ariko yabikoraga n'abarundi byumvikane ko babikoze, kuko iyi kompanyi yarimo abasirikare ba FARDC ariko ngo hari hamwe n'abarundi bakeya, ariko urumva habazwe kompanyi ya FARDC. Amakuru y'ingenzi ari kungeraho muri iri joro agaragaza abasore batwirwaneho ba M23 barimo bashyongoza bavuga ati mwabantu mwe noneho ibintu dukoreye ahantu rwose ngo ni kwa murima. Ni ibintu bitoroshye, kompanyi yose turayirangije. Bagaragara bagenda mu mahema bakajya mu ndake bagasanga nta muntu n'umwe usigayemo uretse amasasu n'imbunda nkeya basanzemo, ndetse kandi ku buryo nyine ubona ko bari bihishe. Aba bagabo rero bari barimo ahangaha birashoboka ko babuze uko bahungira Baraka, birashoboka ko babuze inzira bahungiramo bajya Baraka, none bakaba bavumbuwe kubera ko ubu tuvugana aho twakwa murima hakomeje gukorwa icyo bakita operation sukura. Barimo baragenda bacekinga ahantu hose barwana n'icyo bakita abacengezi. Aba bacengezi rero bo bari benshi, bageraga kuri kompanyi yose y'igisirikare. Ntabwo ari abantu bakeya, mw'abantu mwe ni defense yuzuye. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda bitoroha ku mirongo y'urugamba. Ni amakuru ariko tugeraho muri iri joro ryo ku itariki 9, ndetse kandi mu gitondo mu kanya buraza gucya ari ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. General Byamungu muri aka kanya amaze kuvuga kuri Colonel Wiringoma nyakwigendera imfura cyane, uyu mugabo witabye Imana mu bihe byashize, ngira ngo twari babwiye. Amuvuzeho iki rero? Yatangiye abwira Gisegete ati wa mwanzi we twaragutsinze, agahindukira akerekana ibisigazwa by'amasasu bya bindi by'ibitoryi, bya bindi biba byasigaye nyine bifunitse amasasu, ibifubiko by'amasasu bimwe bitakara hasi iyo machine gun ziri kurasa, akabyerekana ati dore intwaro twarakurashe, twarakwirukankanye imisozi. Agatindukira akerekana bya bisigazwa by'amasasu twarakurashe pe. Ari kumwe na Colonel Rugabo, uyu nguyu azwi cyane muri twirwaneho, batembereye ibice bitandukanye ku manywa yashize, ndetse kandi agenda amwereka ahenshi urugamba rwagiye rubera. Aha byarakomeye cyane, aha byari byoroshye, bari bahunze, agenda amusobanurira mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero yamubwiye ati wa mwanzi we Gisegeti waratsinzwe, emera ibyo tukubwira
cyangwa tugume tugutsinde tukwirukankane imisozi. Atabarwanyi bayo barirukase bavuyemo. Ibi ngibi ku ruhande rumwe byafashwe nko kuvuguruza abasirikare ba FRDC bagumye kuguma batanga raporo ikicasa bavuga ngo ntabwo twatakaje ibice, ahubwo twafashe n'ibindi. Niko FRDC imaze igihe n'ubundi itanga raporo, nubwo bemera ko batakaje na Poezero. Ariko kuva uyu mugabo General Byamungu yaraturutse Goma akagera Poezero, akagera mu bice bindi bigiye bitandukanye bya Mikenke, Rugezi n'ahandi, ni ikimenyetso cyerekana ko cyereka Gisegeti ko babandi bamuha raporo bo muri FRDC bamubeshya, ahubwo intare za Sarambwe ziri kumubwira ibintu ziri kuri tere arizo zivuga ukuri. Ayo nguko rero ukuntu General Byamungu yavuze kuri Wiringoma, yavuze ati ageze kuri Wiringoma, yavuze ati Bwana Wiringoma muvandimwe wanje, aho uri kuruhukira mu mahoro, turizera ko ibyo turi gukora uri kubibona, ko turi mu bihe by'insinzi, kuko yabanje abwira Gisegeti ati turi kubyinira mu bice bitandukanye bya Minembwe, turabyina Igisirimba kubera ko twaragutsinze. Ahita akomereza no kuri Wiringoma, aramubwira ati Wiringoma, aho uri kuruhukira mu mahoro rwose, twizere ko Imana yakwakiriye mu bayo, ariko twizere kuri no kubona ko turi gutsinda. Ati uwo Gisegeti wakwishe nawe nibyo bizamubaho, nawe tuzamwica uko byagenda kose. Ngo rero urumva ko ibintu biba bikomeje kugenda bitora, niba Gisegeti nawe bazamwica, niba bizafata igihe kingana iki, ariko ubona ko rwose imbeba irya umuhini yototera isuka mu buryo bukomeye cyane. Kandi ngo umuntu ukubita imbwa abashaka sebuja, niba Gisegeti imbwa ze nako abarwanyi be bakubitirwa mu Minembwe, ivumbi rigatumuka bagahungira Baraka, naho ubu ngubu tuvugana barimo hari ibihuha, ari amakuru kugenda avugwa ko bamaze kwinjirirwa natwirwanaho na M23. Ubu ngubu nawe hari ubwoba bukomeye cyane, hari panique, bikumvikana ko twirwanaho ubwo ikiri gukora na operation Sukura, ari kurwana n'abacengezi yo ifatanyije na M23, bagiye bacengera mu giturage no mu bihuru no mu bigunda, ari naho hagaragaye ya kompanyi imwe nababwiye ku ngingo ya mbere. Amakuru y'ingenzi aragaragaza ko ubu ngubu tuvugana naho aba FRDC bari mu bwoba, bona abasirikare bo Burundi bari mu bwoba, nta kindi kiri mu mutima. Ese bazadukubita kugeza rya? Ubu ngubu byo kuvuga ngo bazavansa byo birimo biragenda biva mu nzira uburyo bukomeye cyane. Numva ko rero ibintu biba bitoroshye muri iri joro cyangwa se muri uyu mugoroba. Minembwe haraye gute? Haraye amahoro. Isoko rya Minembwe ryongeye guterana, mu gihe cyashize ntabwo ryateranaga, ubwo hari za Rendo z'ubwo zari zasatiriye, ntabwo ryateranaga. Uyu munsi isoko rya Minembwe ryabaye, ndetse kandi ingendo zakozwe bisanzwe, imirimo y'abaturage yakozwe bisanzwe. Ubu tuvugana habaye amahoro, nyuma yuko ku munsi w'ejo habyinwe Igisirimba, n'ubu kiracyabyinwa. Ubu abaturage bafite akanyamuneza gakomeye cyane, basuye mu nzu zabo, mu bikorwa byabo, n'abandi bahungiye kure cyane bari kugenda bataha binjira mu nzu zabo, izitarahiye bazibamo, abasanze zarangiritse bazisana. Nibyo biri kubera mu Minembwe. Hanyuma kujyanye n'igisirikare cyo baraye bakora patrouille, intare za Sarambwe tuvugana zihagaze bwuma, ndetse natwirwaneho barimo barakora patrouille mu bice bitandukanye bya Minembwe, aho bari gucekinga buri wese uri kugenda utambuka nijoro, ari bamusaba nyine ibyangombwa, bamusobanuza iyava n'iyajya, kugira ngo bumve ko yaba atari nasi cyangwa se aduyi. Urumva ko nayo makuru rero ari mu Minembwe muri aka kanya, urumva ko haraye neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si ibyo gusa kandi mu yandi makuru, mu kibira igisirikare cy'u Burundi FDNB kiravuga ko cyatewe n'abataramenyekana. Ese aba bantu ni bantu ki? Ubu tuvugana abantu baje gusanga abasirikare bageze kuri 12 hafi ya defense bapfuye. Noneho nta sasu bigize bumva, ahubwo baje gusanga bakitswe icyitwa amazosi abasirikare b'u Burundi FDNB muri no shyamba ry'ikibira. Ariko ntawo bumvise ataka, nta n'uwabakuyemo intwaro ngo azijyane, n'amatelefone yawo n'ibyombo biracyariho uko byari bimeze. Bigaragara ko wabishe ntabwo yaragamije gusahura imbunda cyangwa se telefone cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose. Uwabishe ni igitero, niba ari mugenzi wabo bagambaniye, niba ari intumwa ya M23, kuko niyo banganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yinjiriye ishyamba ry'ikibira. Ntumbaze ikintu cyageze muri ishyamba ry'ikibira, kubera ko bari kuvuga ko batewe n'abantu bataramenyekana hafi y'ibirindiro muri metero 300. Urumva ni hafi cyane, n'uwari gutaka wenda bari kumwumva bitewe n'imiterere y'imisozi cyangwa se imibande iri mu mwako gace.
ariko iri shyamba ry'ikibira mwabana umwe rimaze igihe riberamo imyitozo ya za P5, umutwe wa Kayumba Nyamwasa, FDLR zabaza rero zitorezwayo imbonerakure. Abasirikare b'u Burundi bari gutozwa n'abacancuro baturutse mu Bubiligi no mu Bufaransa, bari kubatoza imirwano ya imwe karundura nyine yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ibi bitero bikunda kubaho rimwe na rimwe bakabyita ngo ni inkuba. Mu gihe cyashize mu gihe cy'imvura baravuga ngo ni inkuba, ariko ubu tuvugana sinzi uko bari bubyite noneho, sinzi uko Gaspard Baratuza ari butange raporo avuga ko yatakaje abasirikare kandi batari mu ntambara. Ngo rero nayo makuru ari kuvugwa mu kibira, abasirikare bageze kuri 12 hafi ya defense, hafi yakorerwa imyitozo, basanzwe ari imirambo baketswe amazosi, bigaragara ko bishwe n'ibyuma, ariko ntabwo haramenyekana ngo ninde wabishe. Iperereza rirakomeje, ikindi gishobora kuva muri ayo makuru kingezeho nahita nkibabwira. Njyewe rero twabanye muri iki kiganiro nitwa Baraka, reka nshimire byimaze y'abantu bakanze like, nshimire abantu bakoze cyangwa se bakoze subscribe bagafungura n'akazogera, ndabashimiye kandi ndabifuriza ko twahurira no mu kindi kiganiro. Mugire amahoro y'Imana.